Dia pejulur ke buat kamariang kalai petang hak jela hak bawa mentah kasih lah ya jumpa pas sangut ke beri kilayap hak Thaiñ Dangar jalan hak kaput dekat India Bangladesh. Ia kini le tu dari Deputy Commissioner East Coast District ikong Isawanda lalu. Agar hulu ke jenis kalai petang ke babun teligi senang kini kadi ke jaka ke beras celai kepada Baghmara kepada South Khyndew District.